Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We kong na Difrenti Begi no in the programma disi da yo kisi Difrenti Begi di Difrenti Okasi di de. Wakasi jaso na tewant me gonyang. Tibe gonyang I mustak mo wortu. Want alasan si we do na nef gado we doing. Ik kan yung masap yung shatu Begi ja gewoon bismillah. Want dat ik na neng fu Allah en de Beijing. En dit is van nodig omdat je go taka woord bismillah. A word disi da satan nomang nyang mata satan ay wanyang tu na ngayu mata itaka wodu disi da nomang so dan iman nyan na ngayu leta no say mata satan ay nyan na ngayu kuruktano and ika ma langa beji if mataka isaba langa wang dan ikataki Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar ay Allah segi wie en a nyandi jiunu en tibribi fu a fire fu a jahannam dat na a hellevuur tibribi fu dati beschermen fu dati dat je tak na visi maar if je alangaji de kan tak gewoon bismillah dat ik banyang da ook toe one word no voor ook toe alhamdulillah alla grande ji Allah maar ja man langa dua de ook toe one langa wang die kan lezen Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ala grande deji Allah li ji unu funyang. Ana jiwi fu dringi en a meki wi fu de birbiwang muslimin.